Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke uyaqala ukungena kulona-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke likwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke eshisa bhenzelo-ke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Kwesingakuphuthisa into engiyenza njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba engilethele lona-ke namhlanje-ke lana ngilethele-ke udaba-ke olushaqisayo-ke ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke elenzeke laphana-ke eMlazi-ke eThekwini-ke. Isihluku owesilisa enquma umama wakhe ngommese washona. Owesilisa oneminyaka engu-42 ubexabene nomama wakhe omzalayo, ubese elanda ummese wamgwaza kaningi maqede wamnquma uqhoqhoqo washona. Ubese eya kumfowabo omncane wamtshela ukuthi usembulele umama wabo. Kubizwe amaphoyisa waboshwa. Lesi sigameko senzeke eMlazi-ke laphana-ke kuthiwa-ke ngathi-ke baxabane-ke nomama wakhe-ke laphana-ke wabe esebona ukuthi-ke kungcono ukuthi-ke athathe ummese-ke amgwaze kaningi-ke bese emnquma-ke uqhoqhoqo-ke, kodwa-ke akugcinanga-ke lapho semeqeda-ke ukumnquma-ke laphana ukumbulala, wabe eseya-ke kumfowabo-ke omncane wamtshela ukuthi-ke usembulele-ke umama wabo-ke. Laphana yilapho-ke bese kubizwe khona-ke amaphoyisa-ke laphana-ke icala-ke livuliwe, sezohamba-ke inkantolo-ke laphana-ke. Bengicela laphana ungene kuma-comment section ufushe uvo lakho ukuthi nawe uyibona kanjani-ke le ndaba, usho ubhale ukuthi ucabangani wesenze okulungile-ke nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke likwenziwa phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.